Het na bel Kuki channel Thusoh Lakhom ngai ho zo sei na bon uni khopha tunin zong Vvanghom mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom ke ta hote Juni Feb.2025 sim somni le sagin khua any time sa kon chule Vvanghom Thusoh chum kil khom phabat ho Kuki Organization for Human Rights Trust KoHUR in Arambai Tenggol Manipur Governor Kumar Bala kimuto na satain anadam ovin ehi Zanhi nilha achu Arambai Tenggol lubo Korongamba kumanlap PRO Robin Mangan Kwarakpam makai na Arambai Tenggol lam kai hol Manipur Governor Kumar Bala chu Raj Vvanghom-ni anakimupi to unahi Het tekhat chu KoHUR hi UN Special Consultative Status since 2016 member khat ahin chule Raj Vvanghom-in monanei gagu bol khat Raj Vvanghom-in ki hopidia anakimupi thua KoHUR indo na sangta anezin hi itidana Constitutional Authority khanin Kuki zone na mite chunga honam ta cha lo kiloi khom na khat aki hopi hi asai thim gut uwa chule government mai thal gudo how in zo si hal ha chule maile MLA zo si atunui uwa koi go khat aki hopi naw hi asai di gugot te uham tin KoHUR in do na anezin hi KoHUR to so in ata alang na achun Arambai Tenggol member ho hin India chon la khandan asu ki azing uvin hinla hi chuho dem ta sang in alam kai ho government thaleng hon aki hopi zing uvin governor tha pa hin hi chuho loi secessionist agenda ho hi apom ham tin KoHUR in do na khawta anei be ni hi president role to kilan a galgu bol Arambai Tenggol lam kai ho ki mandia aki gen chat laizun Governor in akile hopi vin itidana government in NIA in achung thu khulchil dia akoi khat aki hopi hamtin KoHUR in alungdan na phungin hi central government Kumar Bala in Arambai Tenggol ho aki hopi na chung thu to kisai mi pi he dia achina chai ata alang dile azia kichi hoita ata alang na din KoHUR in nge na anizin chule Kuki zo na mite hi hetabang kiti lo bon ho hi kemo vet loading ahidan jong KoHUR chun gi na anezin hi alangkhan Kuki zo Women's Forum Delhi chule NCR in jong Manipur Governor Kumar Bala le Arambai Tenggol ho ki moto chu lamdang asawin chule alunghan naw jong anaphong do ovin hi hiche ki moto na hi Kuki zo no mai tu gar sunga bolgim kan the he so na tho ho zo setting a kinoi sina ahin hiche hin avat sa chu government in borkhil na nei ho zo akhoto na laize ti hi tu penadia thu nei na sangpen choi governor in ipiatile NIA in madya wanted alha sa khat aki hopi hamtin Kuki zo Women Forum in do na anezin hichi Arambai Tenggol ki loi khom na ho lo hi criminal hivin Kuki zo na mite chunga ethnic cleansing pando zong hivetin Kuki zo Women Forum hon ngo na anezuvin hi hito kilhon in Kuki zo Women Forum in na mei chunga Arambai Tenggol ho chalo na zo se zong ata along uvin hi Zan Hijun Information and Publicity Community on Tribal Unity akon to phone akimun hicha chun LPG gas cylinder sekmai bottling plan akon kangpo pi chule churchampul chan thlung kit ding ti hin hinla hi chu hi tu pe na hi thelo le kichat ta hi dan Zan Hijun Committee on Tribal Unity Kotu in Chief Secretary and sa in hi Kotu in Manipur State PR hi akilem in hizong le nisi ngai chat apoy mo ho thalut na ding a security angai chat hi di akisapon hi chu hi hunam a chamna ke umsa go to kilovetin ko tu in an sezid hi hi chi ze hin nitin ngai chat ho a hi ding banga alhun na jing theina ti a kisai pi mo po na nei hon lam pidang angai to wa hi ta bang security arrangement apoy mo ke lo na diwa lampi aki ngai to di hi tin ko tu chun he sa na an nei zin hi Achi sa Feb.2025 somni langani khun Kuki MP Delhi an NCR langsama kon Thusoh ki modung zuizin Delhi lakim vela khusa Kuki chate zo si hokoma he sa le tim nanom chu ahile ichen naw Manipur kamsung boini zin achi sa kom 2023 ake panin Delhi khupya na tong simlai akusa ni simin ikibe che tawin hi gampa ma khusa hi ziwin society ki vai po na noiza ki tup ta aum hi thilpha hi adi a tu chungnam pi buina itu zi uwa hi gampa ma Kuki chate ki sei ngeile lungkha thakha na pan hom lamzot khom hi angai di set in hi
so pi ula naw tam ta in ki Lakhom na society la hobong ikho sa ovin panjok ilavin ki pa omin hi hinla Kuki impi Delhi in avel vela Thusoh ki bolwang na sa lova tun chen geya Kuki impi Delhi a membership la lo enroll ki bol lo tam ta na lai zuvin phamo ki sa le in hi Kuki chate Delhi la kimvel an CR tolpi a hosa alhom pen mihim sang nga wal ki ding ahin hinla dat mo ta chu ki Lakhom na sa lova tun chen geya KID membership la ho hi mihim ake khat be hi na lai zuvin hi chule igam sung I chen naw hi bang a boita so pi lo naw gan the ha sa tu hole asun azan a gamlan nam hu be van be na ding a hin kho phala khunga gam nga omlaiza Delhi khupi a khamna thei bola ki ngol sa le nupsa na hin khumang tam ta im lai zuvin aphamol he in hi ze chen gamna nam boina ine lai zu hi talan in ki vai pu na ki tup ding KID in anoi zai ki pe thopi thomap le he sa na ahung ki nei zin hi ati Delhi la kin vela khosa Kuki chate zosin KID membership ikila ache divin ikitim uve koi tabang hichi membership drive hi na sa lova boina ha sana to omle KID KWD SOD in ki bui pilau ding hi nampi buina to ki saya don la ka hi han mi pe ki phinna peaceful mass rally chule adang dang ahung ki gonting le mizo sin tom ngai ta a ipanchi do hi koi machan khamna thei lo la ai zaki ngol sa le ki vei azua nam min sumin se thei lo do hi KID KWD KSOD in hi chi ho chu akimat do le khauta a achung uwa action keladi police khona ki bido ding hi government dan to ki to lova na tong adi a scam call center anatong le zolana la mi hem cheve froxtels nam min sumin se thelo diu aki he do le police to ki thu a chung over action khauta kelading hi zan khang zan wa ya kholai leng wa cheve chile public park dunga ahona kitit golnu ball chule adang dang theita loading hitabang ball a kimat dole KID KWD KSOD in achung over action khauta kilading hi ami changa sumba la tham thu ho a KID KWD KSOD kikum loading hi hizechun sumba a hom pi ho na kichi thei devin ike sa ove achunga thupi thum ho hi ikivai pu na ki tup ding le nam min su min se lo na ding a mi zo sen izui chi wa ikise ngai divin he sa na le tim na hung kinai se ama wang ana asa lo mu le KID KWD KSOD in achung over action khauta kilading a hi ati US President Donald Trump in Vvanghom-na ay nei panakun sumna paitam pi fridge ki bol ho thado na ay nei jing na bana tu thain security le counter narcotics program hoa man chading in foreign aid anaki hentang hola dangka $5.3 billion chu man thading in phalna anapitan hi chu hola ajun Pakistan te F-16 galsan hoi kong ho sen phat le vet kol na ding agi kai dangka $297 million jang anapang in hi Pakistan ading agi kai sumchu galgu bol ho dauna counter terrorism a amande India dauna aman thailo ding hizong ati hitabang Donald Trump in ahin chila pi hi ahile atri sa 2018 kuma Pakistan in kitopina sumho hi galgu bol ho mi palo ho dona amancha amo hinam ti thu akun military aid ki pi ho anakham tang uchu abona anung la do hitai Donald Trump to pon hi atri sa 2019 kuma Pakistan in US su F-16 galsat len na India gamsunga balakot muna buluna anaman naw kumgublin na zo hi takiman in India dinga lunglai belo khat chu hi hinla US in Pakistan ke manchan ho hi hoita avet suya akigot pi kala aman lo na ding a agondan ata lang akiti Democratic Republic of Congo kamsunga na kidang khat alenji in mi som nga la thum lamin thina atu utaitin alungkham now health officers hon anapong do ve hichina na viral hemorrhagic fever ti chu thina thei liuna na ta asa chunga thisan pot na thugui ho jingzong susi zo hil thein na hi to kilo chet hin gamsung hlang hlumlam kaya macha jing khat chu a hi akiti tu chana doctor hon na hi ipizi pen hamti ahet zo nailo u hin na kon ki vendo na ding a medical investigation quarantine le health awareness ho hata a chilha pizing a hi akiti
Hinla gamkai chunga lola ai lampang kivet kol na healthcare facilities ho tha samwar in daibangin achal thei poizong akiti health expert hon aphat cha vendo Aheloute mai lama ha ta hung ki thezal thezin aseizun tu chanhin gam sungwai hom tele international health agencies hon jo chanin na kham tang zona ding in pan ala zingve akiti Geldo thei kha chu African gambung sunga hi phat masa apat na hoista ta hin lundan jing kha chu hi Iran in galman cha sem do le asapetio asuha zingule amachal novet sa na khanin yak 130 advanced fighter jet chu man pat thaiding in anal ha do ke tawin hi het thei kha chu hi chui gal set lena tha hi Iran thanglam tuipi chungle Indian Ocean chunga achi sa Jorfagal 1403 ta ki het large scale military exercise na bol nawa chu pan anala asauwa analo hling le hi kiti Hichi exercise achu yak 130 chu MIG 29 to kitu a gal sat dan ja chomchom an bol sa u an hi yak 130 hi Russia te khu su len na tolding ho ithim chu na ding a ki sim hin Iran 10 August 2023 achu an ki chu over gal sat na zong manding al ki sim hoi u hi kiti Hichi se Halloween Iran te hin gala manding galman cha chomchom hi ti a Hovercraft long range missile advanced drone chule Gaza drone tia ki he drone a hizing wanga apo ke the bomb somle nilam pothe ho zong hata sem hoi benele punsa na achila apizing uchu hi Jagros tia ki he electronic warfare a manding kunglin chule leinoya missile holpi ho zong asem bezing win hi Iran ki got na hin Middle East gam kai sunga athu nei le abol theinaw machar sa jingding le Israel su timi ding ti hi athu pi otabang kha chu hijingje a hi dunia ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe